ni tu ka whakamatala. Hona ni whiroa ma whaingata. No noa tawa ke whai ana. Me ka talo moe o tu hei lala. Halapai ni tu ka whakamatala. Hona ni whiroa ma whaingata. No noa tawa ke whai ana. Me ka talo moe o tu hei lala. E wisai, Parafakapo, Amasi mohono fuloto. Kaneongo, Eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga. Atonga nyo whai o tupua. Utulai na o tumatanga. Matakau no veka whakautanga. Matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hake anga. Utulai na o tumatanga. Matakau no veka whakautanga. Matangi mari e ko maua whaanga. Utukalonga luko e hake anga. He wisai, Parafakapo, Amasi mohono fuloto. Kaneongo, Eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua. E tupau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga. Atonga nyo whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu. Ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau. Lo se o whatai situa o whatu. Lele a moe mai ko mokotu. Ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau. Lo se o whatai situa o whatu. E wisai, Parafakapo, Amasi mohono fuloto. Kaneongo, Eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua. E tupau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga. Atonga nyo whai o tupua. Ko kore ke ho whanga moa I he talamalo whanua, ka maanga hi talawhatapu kutoa pe, o ku whaangawe a kua, me mi he polokalamani, ka ata e whainga maari e koe ni. Ke o atu ai, a mo polokalama koe, FATUFONUA fo o, pea ki he wikeni, ai a koe heni pea mo e whafufonga tonga tapu fitu, Paula Piveni Piukala, ke ma o atu e tau polokalama koe ki he wikeni, ko tui pe kumo o si ilo I pe hono kotoa, koe whainga maari e pe ku ulawa ki o atua e polokalama, kuma whainga ke whakahoko atu. Ai a koe lotonga lere wharearea, o kuma ki ngā unu ki he pongpong whalaite, ka koe ngā koe tuunga kui ai wharearea na e hoko koe aneawhi, o ku ulawa e ke whainga maari e pongpongin, ke lava ke ma whakahoko atua e polokalama FATUFONUA fo o ki he wikeni. Iene pe he ku taitali loto whiawhia, loto mawhana ki mo tolu kotoa pe, o ku mo mea mai ki he tau polokalama e ahoni mai whatawange o ku ongo rei atu ai polokalama ki tiki mo tolu ki a tapa pe o mamani o ku ke iai lava ke mamata mai ki he tau polokalama. Whiawhia whoki tatai rei e whakafofonga I he laine malo e tau mao e pongpongin I Piveni pea malo e ngau e pea me apina ko ilo I be ku osi lawe kotoa pe he kakai e whanua tuunga o kuia e whalearea pea mo e tautea na e whahauko ka koe ane awhi. Ka ku ke whewhe ha ke he pongpongini, o ilo koe pongpong fo o weni Iho o ngā ue whawhalearea, koe ke to e whawawave ki whalearea ku ke aha ke pe o mau ho taimi I apina, lama ke whahauko e tau polokalama I ahon whewhe ha ke Piveni, pea whewhe ha ke
ai to ku ai pong ni Malapi solo koi o kore te bege hu whanga te he whatapu koia. Oku ongo mea pe whoko pe he ko tau tea. Ko te tau tea I whakataha ke mamahi. Ko kia au ko fui sauti. Fui whakapare ni. koi Kai o hanga o fu mai no ai mindset. E kau whawhawhonga ke nau pehe. Hange, kai ke, kau mahi no whakau solo ko nau lau maari na hunga nau huki whare alea ko ke nau wahe. Ko nau wahe nau mahui ngai ai pa ko la patala. Usio ko koe ngai mea ko toa peo. Ka ki hau ne kai ke pehe whakau kau. Ka koe isiu mahu ingain. Isiu mahu ingain he koe mea inde ne hanga o define lele ai purpose to koe function. Ai kau whakawhonga. Nā pongo I au pito pe e au I ku whatoa ngai ai ke whaka mindseti. Ke heanga I nau sio maha ku sio. Ka koe mea koe nā kuongo I koe kai ke mo oni uhinga na oki whare o kui kai koho nau kita. Ka koe na oki whare koe ngā koe ka kaitotong tukhau. Solo koe whakakau whakoe ni na kulau e au ia historia ke ilo intention mo whakaukau atu poulaki ono fatu. Ono fatu ko konistu tone mono fotutu ai whare alea. He na talanga ngai mea whakapolitikare whanua solo ia I wata. E whakapouri. Nei la masi pe tuponi o molukala la tua he whakapouri tam te iai. Aurewa tupoutoa la masa tuponiwa he whakapouri tam te iai. O whetongtong pe hepe me he ngahi hatui tui kano polu tui ta hatakalaua. Na pe he anga ono whakalere whanuan. Ko taimi e hoko ai a tupo uruaki ke talo ni ko taha ne ngahi visone ke ai hako ni stutone ke ne hanga o condition ene mawhai pure pe ai ha whare area ke talanga ia whakalakalaka ono kawene ai whanua mono pure whanua ki au ko whakatoka ngai o kui kai ke uhinga ia ki kau whakafofonga pea moe whare area ko nau whatongi ai. Ke taranga ia ngahi. O koe ko ha wharea ke o mai o takaha kore. Takaha whe mamai aki. He kai ko ha mau sirini. Ko whai mea e ko whe mau ke mahino. Ko e mau I ai, o kai ke ririwa ai ownership ia ai sirini tuku hau. O mau tolu rewa. Mau tolu mauhanga o mapure I o mai kia whalala. But it's not our money. Ke mau whaiteri haki ai. E koe whainga whakaukau ia koe nei au. Koe o mai koe ripoti na uku kau au ia he hoha. E nau hanga o awha I e fu ripoti petoki lau mai e kupu whiha, kolosi whiha. Masi o kou whakaukau au more paanga. E nau whakatotolo koe kup te au mahawalu, kup si uraki, kup pi. Whakakaukau au ku wai e ngoto wakahe. He fu maala ala koe nau. He komi ki ha whahinga mea. Ke o mai ai e nau tau whea. Ka nau kunofo whakatumutumu. E whakatumutumu au he whakaukau koe niso. Koe tōwholofola hoka I ne awhio. Pea moe mau fuaka. Koe mea nau ko haa piki ai. He nei whai tōwholofola te rege uhu au whare area. Ka nau hanga whatoa ngai. O kai ke o ange
hatokanga mavahe a whare area ia. Ki mea ko haa mai kei ne a whio paka uksio atu ko mea o whapoto poto. Kana ui mai ko ne ui mai. Ke mo whai totonu. Oso mo ngawa ke siri ni pa mo mai mai ripoti. Whe ripoti kau minista. Ave ngai pisinisi. Ke mea private sector. Ui mai ke kakai mo whiri whapoto poto. O e ngawa ke bribery ko ha mea e ke mo peisi ai ho mo whiri. Yana ku hu mai ko he wafe mawana hangare wa fatonga he time ne tala mai he kai ke ha ku re o fare area ka ore ko fuakava na ore wa lawe fuakava hanga fatonga ia foi e foi tu go e foi ngai foi te stoi mo oni tolu na o mai he fuakava ua ki ke tala ngo fua mo oni rango so ka kato ke na fio ua tau he koni su tonege maanion tolu osi ki a verenga ho iwi tō kuingata ho le rei taha ke ngawe ia ke tu hawe whanua ke le rei tu iwa mai whanua ai ko whai tolu e na hanga whatonga ka koe mea koe na hanga whatonga i koe whakawa koe ni o whai eke o tua pena tokanga rewa au ke tuu koe ai tarangofua he ko hono uhinga he nai peheni o sfou mai a hoi u tūni hopo. Ai ko tūni hopo nai lava e kau whamau palangia o kou against ki finangalo a ene afio. Nai lava kau palangia talatu ku ke hala he konistu tone. Ka kou kusio ko ke foi whakawa palangi ko foi rea nai ngau ki I will be truly loyal ki ene afio. Pea uhinga liria ki au, uhinga te loiolo, o te lava whatonton ka ha mea whihalaki. Ka pao tene o mai hane whakaam, ka hane whekau, o whepaki mo ko nisu tōne, pa ko te truly loiolo, ko te whokia te oawhia, ko mea koina ke whakahoko mai, o whepaki a mo ko whiha ko nisu tōne. O ko lau eo ko truly loiolo. He ka pao te ke alu peo whakahoko ia, ilo le rei, ai o maumau ai ko nisu tōne, o ko lau au koe lava ki i pe koe ka, natura ka, whainga mea pehe. Ai nau ko haa rewa ke ai whakarea ke tonu. O tai koe nau haa o ai. Hangeu nau hana tō ai ko hangeu koe ke uwhie tarango fua ke ne a fio. Kana au sio mai au ea ke foi truri loiolo e ne maolungange he tarango fua. Maolungange he te whai mo oni, whai oskia vairenga. Whai kakato ko unga he koe loiolo ia. Kana nau hana tolo o tala ko fo o te ke ilo e fonga ngā ue moi mea pe. Ka ko sio ke foi manga whaa koe ni. Foi manga whaa koe ni. Te kei ke mau i he ene awhiona ko ni stu tone. Ke pehe, ke whepaki. Ka uhanga he foi senau reo ko ni o te si e foi fuakawa e nau fie tala ngofua. He nai o mai pehe ene awhio e anga e angi hono loto. Hala ke ne te hanga o tu ni mai ha mea ke ne overstep hono mawhai ko ni stu tone. Ka koe mea re vai ne Filipi mai re vai ke courtroom ko ai. Malai vai nga e kabineti. He koe mea pe o whemau ke nau whai ai te tau tarango fua o whakahoko e whakaamo i nafio pe te tau tarangata. Kana nau fua kawa ke tarango fua. Kai ke nau fua kawa na toke nau truly loyal. Ke ne hanga renda ai hang whainga tonu hia ke nau te oato whakaton tonua. It was none of that. Aia ki au rewa koe tarangata aia. Kai ke ka uhiwa fuki nau hanga o reisi. Pea au ke ne pehe koe whatongia o whareni. O whareni. Ai ko uhinga kau me mipa whare a rea o kui kai ke nau ihe kabineti pe ko executive. Ko mau whatongia. Ke sivi ai kabineti o aho. Kono operationalize ne tō wholofola. Pana mahuinga rewa ka au ke whai mea koea. Ka koe uhinga na uhanga o hake i he aho
aho fitu oska mata ni nga hu mai e palpare mai vakapuna mo ai goni fata wa puna pana mau inga kau ke ilo i pe ko kau taha ahai he ko anga i sio o mau i lao tau inga i kwanga weisi i he whakau kau ko hok whatongia ke sivi i ginau tō. Koe. Ko hana moni solo hala apeke ahoni o kepe ke wongo i na ia haku mea na e hala. Na halea pe ko hanga aue na e hala i whare halea. Kaike ka koe whehu ia ke tau hoko i tau tolu ka tau tolu. Koe fo i rea koe kui. Koe ha e te mahino ke fo i rea koe ia. He koe fuinga whatanoa ke he kui e solo. Matu ko kui rei matua. Oe ngau e vanila la. Toko wha algo ke he ako. Toko te tuku pe ako ko hau o se fua vanila. O whakasiosio te ki pehe si o kai hasi. Ne toke hao iro more, iro ko au pa. Kai ke to i taia. Pane pehe ko kuhanga e conceive perception ki he whakaukau e kui. E uhinga. Ko hapaanga tuku hau o kuia e lao ia ke whakalere aki. Tau pau ke mautariui ma tō hange ko e ke ne afio. Ko o mai o kempeina ke whaitoto nuka ko wheri pote kau minista. Uhinga pehe whakaukau. Ko tai mua nau whenga tuai o kai ke mui he lao o kai ke o mai ki wharearea ke tālanga i he patseti ai whatau wakapuna mo ngai mea pehe. Hange nia o ku talama ia koe kau tahaya nei ai he company. Ka kou whehe ui koe company ake paanga ahai. He nai asi pehe he miniti. Alu o fuotu hao airline ake ho paanga a au. Koe airline paanga tu hau e whanua pauke ke mui mai he lao pa ke tariui mai ki whareni. Ea koe kuhinga e whakare aku ia. Koe koloa, e koe whaire ai nai pini aki koe a. Koe koloa pe ho kui o ku ke whai te riha ki ai. Nau, kamata pe hatu koe koloa pe ho tamai. Nau ongo e au koviange ke koe koloa pe ho tamai. O ku ke ka koe uhinga pehe fok e whakaukau koe taimi nau whakahasa ai ki iso i sini e tamai. Tā mate ia. Akaila tai ko ki kahasa ki se ni te e kukui. Pasi o kai ke ho hae kai. E to ka fai ako o ku bea o tā. O ke ho hae kai kuia. Na pe angai whakaukau maa pe ia. Na kai ke pe. Ka koutoki na o whakakaukau. Pe koe hana e ofen pe hea e whare. He nai o si ai peu, koe nai ai foi whare alea e koe taimi nei taranga e ai koe ngai kontureki, koe pe ospitali he kabineti, ke no ngai kautaha, i he pure anga, malu i he pange whalakalaka, kai oange ngai kontureki. Pako e rea pe nia ho eiki nai whae, ko mou hao mo te ngai koa, ko mou hao mo te ngai koa, ke no he paanga i kakai, na paanga ho mou kui. E ko kuhinga, ne, o kai ke uhanga whatoka ngai, ko ha kape. Nā hanga tukua ki au ko kape, ko ure tai tā. Kai ke nofo, i teke resi sita e ko atamai. Ka ke au koe foi whakarea koe pehe ko mou hau mo te ngai koa. Ke au koe kape. Koi. O ko hange pe koe ate pe atu ka. Si o mai ho i hugi he koe kape ia. He koe ke si o i hugi ia. Kai ke ko hinga fo ke whatara noa. Ko sio ki he to'o ai sirini
o whakalere ke kautaha, tai mui he lao, nā kuongo ia e au he koe wholofola whekau ia me taloni, ke mau hoko e kau whafofonga o kui kai e kapneti, ke mau hoko kau whai siwi. E koe whuireana ni ngawa ki mou siwi, waka ai ngawe ai pore anga koe aho, kapneti. Nā kuongo ia ko whatongia. Mea pango koe whahau koe whatongia, lau soat ke ai noa ia. Kau taulawa whamoni ia mea koe nisol, taulawa whamoni. Koe hopo koe ai asika. Koe tutun koe kau whamau, kai ke toton, na kai toton ke whatau e waka. Na kai toton ke whai mate koe ni. Ka koe uhi na kai ke whai he kau poate, ho nau whatongia, ke siwi, ai ngai whamatala o mai. Ka hisio ke he mea koe ni. Nau hongo, nau tutui ke whai e nau whakau, kai ke whakau ngongo, ke ngahi i wholofola whekau. Whai e nau whakau. Pea whakatau mai tau whuwakapuna. Aki 7 miliona Amerika. Teke lava e mahina e taha. Utu e wakahe ui ke ewa, kai ku maha no konga. Tako he koe fu waka motu, waka second hand. Ka koe whakamamahi kai ke ai e wakaia ke siwi pe o whiunga, ke ne sewesi. Ai atakai o i kakai o tonga. Si solo. Whakamamahi e te sio atu katoa fukau wharearea. Ka nau heka he ki waka koni o wholau ki wawau ka hasou. E hange koe mea koe nei whaitai mai koe ni kau Amerika. Heka ea molu e tahaka heka sea molu e tahaka. Whakamangea, whakamamahi angea, tae whakaapa angea, toi palaku angea. Wina e mamahi ia he mea ni. He ku hoko, o ku tautou ripiti pe mea ta tau e ngau e hala ke tukau. Whai tutun tai whakapoto, kai ia mai alalo. Nei whaire ene ngau e ke mapa puloka ne he maro ne indawi mai ne afi. Mea koe ne trucks. Koe ne pe. Koe ne whakatonu lea koe ki hakakai o tautou hoko pe palpare maka i kai ke na wako ai. O kuia koe anga i tangata mousa a whakarieria. Seo mati ke halo. Ka tamai na toko whaire ako koe koloa pe ho kui. Koe whaire ako. Rea kai whapapa, rea whamatatu. Nisi, o wau ke haoni, o kei pe te kei ai, ke o ngoi, na iai haaku, rea o hala pe ho hakuanga nai hala. Hala au pito. E Piveni ko mahino au pito, pa ko tui mahalo ko mahino i peka kai ai whamatala koni ko ke whahoko. Tata pito ki he tuunga kona na ia uke wharearea. Oku ke puri ia ke mautolu mai kakai. E mau whaamu ki he kautaki ke mau taki mua he mui ki he lao mo ngahi tuuni mo hafua. Oku whahoko, pia ko i lao oku mui ki ai. Oku ai ngahi mea ku fi i he issue koe ni. Pia koe konga ine oku whai ki ai ho haa da enimi ai kakai i wharearea. Oku lahi ai ngahi mea i wharearea. Oku mautoki whai motole ngā we ki ai, ko os wholoa e wholau atu e whi mea ea koe he taimi ko ia. Oku hoko pe ia i he talanoa e ho mō ngahi ripoti mai. Siko ki kamata koe ni he pongpongi ni, na talanoa ke ripoti a tita wafe ua taha. Koe wafe ua whaa e ni. Oku talanoa ke mea uhila me palapare me uhila he wafe ua taha. Oku iai peha no sai ke whaha ako me iai, ka fu ke whanonga whakataha ia mo i mea, koe upalapare me who ia, oku tangi ai kakai mo nau to ia he ahoni. Oku ke he pe ripoti a koe. Ka pehe, koe launga koe ni nai whai koe ni ka koe.
nai whaia I a kosi o tau ko osi. Ko mea kone o ku whai kia no whehu I, o koe ke te ha whaunga ia ke toi vāwe ai. Aha mō ngā ue ke ngai mea pehe ni, whai be a kosi, whai whinga be, o se be a kosi, whai tu nei be a kosi, ko ngā he kei taimi ko ia. Se wā mai mo tori a koni ke taimi whare are a koni ke mo whaha mea kehe. O si peha mo fui taimi a mo toi aha ko ia, I hono, toi lau fo o ho mo tipe iti, ke mo mana tu ia mea na e hoko he, I he uhinga launga. Ko ngā loia ia mo tolu paka na a koe mea, pe ku tonu koe rea na mo ngā ue mai aki o uhinga I hono launga I koe me mea. E ka pau na hoko behe vai taimi koe ai ai pe ke vave o whakahoko. Pena I mei sai, ka pau na uhinga ne tua I koe whakatotolo ai komiti. Ka koe whehu I whokia taha o ku mau o atu. Ma me a kosi ki whe pueri, koe mahina I ai ono. Ai ngā ue ai komiti ke whakatotolo I ki fo I tutu uniko toa pe, moeanga e tau rea whakatonga pe aku mamawhae ki he tai whakapa pe aku maa hono fua pauni mai mea. O seange mahina e ono ko ia, miss out e nau tole o ngotama koe na e whae launga me tama na launga I. Miss out e nau tole o mea mahu inga ha ere me niti ke whakatotolo I hawhainga mea pehe. I he mahina e ono, kai peke atu e nau toluia toko taha na e launga, mo e toko taha koe na e launga I ke atu hana voice ki he mea hoko. Ka pau koe fu whakatotolo loa. O ska ba mo hau mo toki wharearea, te more foi taimi ke heia, ke te whai ke atu ho moure o ahe na kai ki hangai komitia ave mo toki whai ho moure o. O kuai mea ku whihalaki. O kai ko hinga ki wha matala to aku ia, pena e sai, pena e govi ho rea na e whai pe. Tonu hono tūri koe pe I kai. Ka ko hinga mau wha matala a kakai, koe paanga tuku hau o ku whakalere aki ai kautaki I wharearea. O ku more taimia ta koe e tu uni o tūri koe. Ka kai whai mo o lato whai mo whai tu uni, ka mo whai ha me e taha. Ko I ngā ke hoko atu e ngā ue, e more mahina e ono o hono totonge ko miti koe, kai ke lawa na tolo whakakato. More fui ere meni mahu inga ia ku tamalaunga mo tamana launga. Te atu ki whare area, te more mo fui aho kakato ia, ka toki whai ho mo pāloti. Ko mau whehu I atu. Oku mo whakapoto I ho mo ngawe ake e tuku hau, I he whaunga oku mo whakalere ake whare area, pe oku he noa I ampe. Nai whai fu wike lotu. I sa suesilia nai ka patanga tau. Ia koe he taha ngai ka winga I wike lotu ke lotu ia whare area. Ke nauhanga o mahinoi. Koe whare whasewani te whare area. Koe waha whare whahoho weiki. Hana e mōnia he aho koe. Ka koe riliu whaputikare nei whai e wana hongo furuga whare whasewani. Ka ke whatoanga I ngahi mea ko ia, aina ko ke koe whie eiki, mo whakahoho eiki. Ai hange, ai ko mea koe nau whaalawe ki mua ko te aula tūpewe mai malo lau maari e. Ai o te os elevati ki he levolo e o tuata ingo ia. Koe he. Ai a sio, o pe nau whai tūtō ni pe, e nau whakaukau ko whanga o tua nau. Kai e nau hanga o, he ka pau na nau ki ui ia pia ui mo I pare mia. Ke hiki whataha I ai komiti. Ako tui na o solo. He koe pare mia ko nina ma me I wheholoi whakataha mai o se ako ma ngā ue heni, ma whakatamai ki heni ma hiki o ngā ue I fisi. Pea koe fuafuang hu pirisone ko I fisi, koe ke nai whakaranga he pare mia. O wiku taia ke au ia ai fisia ke ipu aske na ia au o matutama Pea whahu au ia he pirisone ko ina o kuiai pe e mawhe mahino aki o kai ke pe kana taimwe na ku hoko i ke whatongia koe ni hoko i ke whatongia koe na wanga pea o konsitau ke whakahongo ki he reo.
Na e wana iki mai me he taloni ke usivi e ngā ue pure anga au. Na ke wanga o mai au pina au pe ko tau ke tena ke o mai au ho mau wago ia. Ko ha me aia ke wanga o si o ke he me tu hawe kakai. Me ano ngā ue ko tu hawe kakai. Ko lau maari ko na si o ko lau maari e hala ne whae ke nau whai tutuni. Whae ke nau whauri poti pa na kula pasi o pa nau. Ka ki au ia solo. Mo oni au pito ho lau e more mau taimi. Ai paanga tu hawe kakai. I hono whakahoko o mea koni. Ka kohono sai pe tau wako. Ki hau koe ki hoko noa u mea koni. Ka wange ko lau ko koe mapa puloka. Ka paure o koe ke ako. Ai tangata i he ngahi whehalaki ki mua. Hono ngau ea ke paanga tu hau. E kisio ki he mea koni e so. Nai o hake he mautala noa. Ai whenō akipe. No pe kautaha koe ke kautaha koe hala ha kontureki. Awa wha matala mai a tita. O te ki nau mau e nau tōruia pe koe paanga o whakalere aki ai lulu tai. Pe koe paanga ahai paanga meiwhi. Mai no pe ia ki ai koe paanga o tō me tu hau e whanua. Kau koe kia ha pepa e koe kia kontureki ia. Ko nea kou whamamahi he koe ripoti koe ai asika. Whai whatotolo atu koe ke kautaha waka na nau whatau koe ai asika o whalere. Na nau whalere, whatau e pore anga kai whalere he kautaha koe ne fisa. Ta koe na te whatu he fisa ia ki kautaha waka o kui koe Ocean Pacific Limited. Pena hanga taiweti kai taha poinihiwa miliona. Paanga tonga ia. Pate aimo akaune taha koe 4 kilu valumano. O 4 kilu valumano, Amerika. Toho katoa pe sirinia koe he lolotonga hopo koe ni wano hongo fulu. Toho katoa pe os. Ka whē koe eka koe ke he poate. Tala mai he poate na kake nau ilo nau tō waha kau tape. Eke atu ki panke ko hai whaka mooni hingoa he kau taha koni. Tala mai ko tala ketipe. Ko ia na company secretary he kau taha kone fisa. Ko ku poini o ko hanga o hake. Ai hoko hono kai ha as whaka poto tuku hau e kakai. Ta ia ha kontureki. Kai hoko pe he me he tau ki he tau. Tau ku mooni pea mapa ia. Ko i kai koe ke ako e whaahinga tangata me whehalaki o nau whai. O kui le waia. O kai e poke ui e mapa poke ui e moritoni. Ko e anga i tangata musa whakarieria. Aia kono fua pao ni koe urea. O ku kawe ni he mama whae. Musa a whakarieria. Mkawe mama. Ko ngai ataha o ku whai koe hono whehuia bak tālanga. Ain koe hono hanga e he komiti o fua tau i ha mō tuuni. O whaafofa au pito hangai koe na aku whamadala ne nai. Ka mō mui ke tuuni, pia moe lao o ku hoko ia koe sipinga ki he kakai e whanua. Ka kono fua tau koe he tuuni ko wherea o ku mama whawhewhe fo i rea koe ke he whakapa pe tae whakapa. Aia whoki ka pau i whare area, ka pau e tua pe whafafonga pe mai tangutu ki lao. O tamai sea mea ki lalo, o kai ka tangutu koe mea. Aia ka pai whakailo ai whafonga ka tae whakapa he ne rea tangutu. A pa e fua pauni he komiti mahana aturi ahataha. Koe ngahe koe tangutu ki lalo. Na hanga komiti o fua pauni ho rea. Koe paanga ho kui o ku ke whaiteri haki ai. Fua pauni na tōpa na whotu mai ke sea, o te laka ahataha whaa. Ko whehui o ku mau whehui atu whoki. Ko halula fua o kwai ake fua pauni tai whaapa. Ke ahataha e pe ahaua e pe fua pauni te komiti ahataha whaa, tamai he sea e wharearea, ai pe ahavitu. Ka koe kuhinga, o keke mahi no whake kakai, ko taimi ko nau pehea i koe whairea, ko he ko hange ko whakamatala. Ko o sia e urea i na ngau ea ki wharearea. O koe to koviang pauni mama whange ia.
Kana kai ge ai ia la nga pe me. Ka koe ka uhi nga ge pe he na ko vi no la nga fa fa pe la nga ia ko nga ge mo mui ke tu ni. Ka ko time ko hanga ko miti to ona na to o mai u me ana hoko I fale area mga foi le na fa nga ki fale area o fa ke no fu pa ni pa na fu tu u mai ki he sea ke tau te I o te elaka a ta fa. Ko nga he ko magnitude ko tau te a fu la. Pero ko nga fo no to lu ko o feu e kai he ne tu ko ya. Ko nga tau ki moana na kamata me polo kamana tau tu a fale area ko to. Pa ke hu ko ki fale ko o te turi ma ko ki to tau te no foi tu a fale area. O ko ka te ka ko ha me o fai tu a he ni. I do a fale area ko ke no foi fale area ko fe tu na ke alu ki ai. Ko ha o me ke te foki mai ki tau fai tu ani I fale area. Kai hala whanonga pia e sola. O ha mea ku lerei ko paupe ke whaingata hono I kunai. Ka kia au ia ko wharea ngau ki hapai tāua. Ane asi. Whawhawha pe ka te au ia pare mea au saipe ia. Saipe mo se ae wai ke hala ia. E mea nau ki hoha au kia iko ki komiti. Koe komiti ke nau hanga o lau ia koe ulu hanga tai whakapa. E pe koe krea kape kape. Ke hau koe mou TV ia ne hanga ia tohi e fo I question mark. Ki mea lau noa ini. Ne te ton pege nau uipe e pare mea ui au mo koe ka he koe kakano. Kapana nau to'o ia me context o tipeiti. Kai koe mohenga e nei whakaheke he kai a tipeiti. Koe mohenga na hanga whakatu koe kupita haua o tohi tūtū ni ke whaka implement aki ho nau tūku I ngā tae whare area e wholofola whekau. Ia koe wholofola whekau ngahi pisi nisi ai pure anga. Whakapatonu mai. Ia koe mohenga e nei whai e whakatara noa. Ka pāna e to oia tau pehe ko ha mea noa ia pe ko mea paulau pehe atu. O kuhinga rea wai au wai whakaloto kowi, wai intensinia, wai malicious. Wai lau maari e kowi. Ka ki hau koe lau maari e kowi nei no foi he komiti. Ka ki hau hange ko lau tuange peke tau teka. He wakatokoni au pita mea koe ni. Te toatu au e whakaukau koe ni e so. O kui kai ko e kuhanga o ateki ai pare mia pa mo ne kabineti ko ha kunga wa I faha hala au ko kulava ni ko foi timing alu ai foi ko uhinga ko ateki au nau tolu ko hinga he nau ngawe o ko tui o ngawe hala ke tu hau pe ko se kau o mai me taloni ke sivi nau ngawe ko ha no inga he ko ngawe na ko fili ai pare mia mo kau Minista ko me aya ine afio kimo. Ko ne si o mai o tai fi mari. Ta ko ne kore mai ka mau tolu ko o kui kai ke mau kabineti. Mo ofa mai ko mo fatongi ai. Ke sivi e pure ama ya. Kai ke usa tau po kai. Ke ha ne to doni na tau te na to le tui. Toni ave na to hi tau te ai tui. Mo na nga fa ai au ke sivi. Mahina o pitu. Fai pawau ki he fuakawa, fai pawau ki he konistu tone. Ke whakahoko ho whatongia. Hanga nau tolo o mai toi tūtūni o tala mai. Na ke kaita e whanwhano he, na ke toriko ane. Na kai ke fufulu o sentolo. Solo, koe ngahi fu lao e ni, o ku mau. I he lao e whanua pa mo konistu tone. O ku kai ke mahu inga ia whare ia. Mahu inga ia nge nau tolu ia. Ke ai fo i lipstiki koe, ki fo I wari ke mo koe. Ai ki au masi. Ukai I have no. O mon pe lau ia koe ai mea. Hawa ni. Ai filosofia. Ukai ke uili fia au ke hame. Koe uili fia aku. Koe ku tangutu he fuuloki.
Moi fukau me mipa that I cannot trust. I do not fear anything. Koe kuiri fia aku e tangu te fuloki with members that I cannot trust. Eh? Ke mahina na koe huinga. He na o vare o bito piau he na hanga accept. Koe rea tai tau na fai. Ka pawe hoko mea koe ni ka me mipa o mau fatongia sivi. I will fight tooth and nail to defend. Ai mea koe ni. Ko mana tu i lere i pe kua ki hu o silence ai whakarea ke konsita ai whakarea whapalangi he fuakawa na mga whatoanga i ai e nau ai ke pehe kai keu ilo, kai keu poto, kai keu kofo o, kai keu so whain kau he nau mea pe nau tui ai ka koe uhinga nei whiria iau hoku wahenga e nau whakamama whai ka ki nau tolu ka pau peu mou loto nau koe rea nau whai pau koe ai ke whiria au ko ngā ko whamiri au o au pito ke whiria ia e ka pau ko kau ngā ako au o ka pau ko maheni au o te ke whiri he makatunga ko ia pe ka pau nā au ngā ka koe o au pito te ke whiri toki whiri pe ia au ka pau o ku ke tui ke pure i re tu hau whanu he koe ka hau ho mou whanau whamamafa ia hono pure i re tu hau mea be koe mea be au kai ke aha ku alo ke whawhawhai kai ke ka nere ke uhinga au ko roto ke kau maha tamu au i kai ko au ko reisi koe mea ko tui ki ai hange koe ni te wape whatata koe ni koe whainga tata tau pena u whikau mai kai ngana whakotu mai ai ombudsman ni na ako hanga malanga i ko hinga hena o swatokanga mai ai o swatokanga mai ai report ia koe ni ai asikam u report watu i koe ki tai tokanga na e whai he kau poate na kuanga malanga i o kai whakapoto ke mate hato fitwha whahoko mahi reporti koe mate ngari vare tai huinga e negai ke toton uraki ke whakatau e waka toki ki mui mai ko huinga pe kula o ke solo o ku kehe exiteni kana e whiunga pe mea lere nā te hekai he exiteni e te heka ke mea lere os mahino pe o jantau ai ko huinga pe he kehe ai exiteni hinga he na nau toku folaupa ai ki matangi o lave tukia wa kehe au pito ia moi pehe mai he kau whakamau whakatui Royal Commissioner na i kai peto toni ke whakatau wakai so koe whainga mea koe na ungo kai pana amanaki au ia ko mautolu koe ni kau whafonga kakai te mautui ke malu i kakai me ke yo mai e kalasiko ia o nofo he mawhai o kuatu kia e leo e kakai kai ki u amanaki na o vale au bit o sange ai paloti na toko tahiwa na to whakoe ka toko tahiwa ko ga ga de avi o me da tau be o ku na toko tahiwa ka toko tahiwa ai mahino ka u yo ku ai asenita ke pe o kui kai koe pule le ia ka kai koe fofonga e kakai o kui ngai na wi fare area he kono moni ko lava sio ke tau hiwa o lava sio ke tau hiwa e nau whainga pe koe ko ngā he maro nea maro nau sio wofe whiri ke whakakore ka o minista ke tano nau hala pe koe haha whainga mea wa mana ai o koe ke nau loto ke nau hanga o advocate ai re o e kakai ke au ia koe ngā koe advocate he koe whainga whangi mea i ki o sio no tātā punpe ai poka taimia kai te lava tahi a rea. Ai koe ta pai ta ua koe te ahi. Pai no ta masi sea e ko awe te lau ngai pe mo au ia. Kai rewa ke mo oni whatongia whare a rea ke kalanga i ai ka hawe whanua.
o te whai he wāta, o te whai he pōwai, o te whai he here pelu mo he whakapōngi. Koe. Koe whakaukau whoki e taha. Na e mei whewhe ka pau na e ai hawhainga maari e ke kore whakamore more ke he pare mea he taim koe na hoko ai palo pare mā pia osi. Pia ke whakafoki ke to'o me he miniti e ai whai konga e koe ka pau ko offend na udolu he paanga hau kui. Nai me ke he ola pe nai kai peke whakaukau koe o ku aha no palo pare mā e lean even hono. Non-issue. Mama whangarai pe pasikare tia te foi issue ya. E ko ngā vewe ia ka au e sio. Kai ke ka ki hau foki. Ko lau maari e pena e kovi. Poko hange, ko mea ko no tolo ko no whakau kia. Pai ke whako tuu, ke liriwa e whakawa. Koe. Liriwa e whakawa. Whakawa e to tu ia. Mau talango whaka kato ke paremia. He ko si au ke hau e kia, whai nau tau, koe ke nau te, koe ke nau aha nau tau kanga nau tau ke tui. He koe mea koe nau e solo na kua ngo i lahi taha i si oe, anga koe whaalosi mo e kau. E mahino koe kau koe o kui kai ke kakaki aki ia tala whatongia. He loto mo e ata mai o no pure angai. E un fotu taloni ai, tala whatongia ai. Koe ke kakaki aki ia. O hanga whatoka ngai, malangai, te wate i whakaukakon ke ki lao ne hia sei. O hanga malangai hono mo oni, pe e hanga whewhe ke na wikon saila, ai prove beyond reasonable doubt. He mo hia sei, he koe ko ha me ai, o koe ke lava whakanatula e a prove beyond reasonable doubt. Ai mea koe hia sei. It will never happen. Ka koe ni au tala mai ke o anke whakamau, ke whai ake ne whakapoto pe ai whakamau. Ke ne hanga tok admit mai ha evidence ko ha hia sei. O whinga tu whamalangai e malawa ke lahi. At palapare mai ke nau whai tutuuni aki ho nau loto. Hane koe nau whai tutuuni koe ne whai kawa ne afi. Kai ke whakatunga ia ha mama pe ko ha whakamooni. Whai ak pe ho nau loto. O si o mai pena tō tamai ko ke whai koe fuhia. O fuhia koe ia tau ai koe tau ai mo whanau tau ai mo whamiri tau ai mo kakai ia fuhia na ke whai. O si o mai pena tō pai tifol. Koe angai nau whakau koe fuhia mawhatuki tuki nau. He nau whakakau. So koe whainga whakatu tāmaki. Ai koe mea koe nau. O ngoi au he ose tipeiti. Koe mea tataki e ia. Ta koe winga i whakalea koe ke minista mo ui. Nā amanaki. O ku mamange ata mai. Tangata ko mo tangata tauke. Tene lawa hulu a mea ke wha. Toki mahino e kau e solo. Toki mahino e kau. Ta koe voutia i whare area. Ta koe pāloti. O kui kai ko ha mea e mama ko to ata mai. O whai ake te whai tōtoni. But whoever pata your between bread. Pata ho foi ma. Koia te hiki ai. Ai a koe winga pe ko winga he mao e kontureki me paremia. Te wiki he paremia. Ko winga mao e pinista me paremia. Te wiki he paremia. Mea koe pe ku tonu. Pe ku hala. Never in the mind ke nau hanga o verify e whakimea. So, mahino pe, tau sio ke pe te ni, koe vouti o koe vote of no confidence. Koe ke whemau e ko he majority e kau me mi pa. Ke toi ai ke toi mama. He koe ke uhinga ia. He koe hei kai ke uhinga e nau vouti e nau tol. He mama e ata mai. He uhinga pe nau vouti e nau tol. Koe ngā koe tamai ne pata e nau whoi maa. Mahi e. Koe konga whokia. O koe whehu i heni o toto o mai. Koe whehu i he na tūla e ua. O lanki koe nau whakahoa a o lea pa mai mea tonga tapu walu nau behena i kapi. Ka koku manatu ina e o ste hao moto he whare area aho he angahi aho ki mui i he taimi koe ia o te whekau he sea ke lau e miniti pia mo tā tepi pia
tutun le vai fale ale ana ke kia kapkape na fai e tonga bale time ko ia ka kulahi ono o hake ai ono compare he me ko ia he ni hen ko fehu ia ni o mai he to la he ni ko so hi fo na hanga o mai ho va pe mo ka fofonga pe o ku mo nga we whakataha pe ikai. Ka ki mo ke watu ka koe, ko ngai ni o ku mau o ke mahino ki kakai he nau mamata atu ki whare area. Mana tui nai pe polo kalama ki mua na te tala noa ai, hange ke whakataha ko na ke o mai, no tala noa i ko tanu hala. Ka me ai taha kau no pere, o pe he ko mo whata mai te ngai koa, poko te ngai whiro, poko hai ni leau, o ke whae ke tanu hala, he kulawa whae aka tanu hala mai ha. The sound ai i whakamatala o kune whakawhepaki ai fo i contract ko ia i he whakaukau. Ka taimina whae pāloti na e pāloti pe ia tāri fo i whakaukau. Ka whehu i whake kakai o maupe, mana koe mea pia kau no pere. Ka isi wani ane a whi, ka la he taimina e more na kai ke whai mo na kai ke whai mo whai ai pāloti pe whai mo atu ka koe, ka ngāwe e kau whakafofonga ko a mautolo kakai. Hono tu ko tala na ka ki ton ke ha na ton ke ange fanga maria ke ha na ton ke ha ko fa more atu he ha me ha ai o hinga ko ke na tu o ko mawe li poti ka taim ga na fa ya pa loti to ko taha hiva ko to ka fare area na hiki ko to ke tari li poti mo tau te ak foto mai ko a taf o te la ka a fa ko ngai o fehu i ko he kakai na mau pehe mato ko mea whakano perepe. E te malanga he maka te hiki he matau. Ta koe koe mea whakawhare area pe a mo tolu. Mo kau whakafofonga. I vene kau fofonga kakai. Koe more taimi mo tuku hau i he futi peiti mo no tau kawe e ha. Panau hiki pe na doria i he tipeiti o tari. Os mahino pe maalohi pe pure anga na toko lahi. Ko pau pe ke tau te ai koe. Ka ku whia mau e kakai ke nau seo atu o ku pau e feitu o ku tuu ki ai e kau whafofonga. O mea kou nau rea ki ai o ku tuu ai he nau wae. Ka koe ki ale rea ai he whahai koe pa tu e wae ia he whahai whosoa koe. O ku whehu ia he kakai e umea pehe. Koe wae o ku pehe. Koe mea whakawhare a rea pe koe he Piveni pe koe poko hawhai ngā. Ka koe whehu ia o mai he taha koe ni. O koe whehu ia o mai he ni ihi koe ni. Ai nguna o mai fe ia tala mai o mo ke ngau whakataha mo e ka whafonga whare area pe ko mo ia ai o ku mo takta ai be ne ene mea takta whai be ne ngawe Oia e sol. Ai uki kamata pe me ki me ko na ke waka ai o pe o ku mama whange rea na whai he tonga tapalu pe ko e tō pere ko e mea e rea na whai. Ko i te o ape ai whakaukau ko ni sol. Oe, ko pehe ko mama whange hange ta os admit taua na ia e gure a kovi. Te ke hafu i rea e gure a e kovi. Ko orea ko nau na kovi lo ua na mai no pe na kape kape. Na ngau e ke rea ko ia. Te ke hafu rea e kovi ke hanga whakahoa na ua. Ke whakahoa e gure a whai mo e na rea. Ke hange ko sai e ongo kovi. O ku whakahopo opa te kure aku. Ako iua ko rea na ke waa ke ai ke te peko na te rau. O se malanga he pa hiki ni mai. Mana tui ko mea whakawhare a rea ia. Mana tui na usi lawe pe au e hua toko ko e matapa. Ka matape me security malo lau maari e. Pe mai e kalake malo lau maari e. E pea te kawawa malo lau maari e. Ko nau ia si hova. Ka ko nau pe nau si hova ku tupu le fonua pe. Ko ke pehe ke ai whainga whakaukau ko no whai he. Ko ke aha, ko ke whakamakatunga. Mea pango solo na o hawa me atakai o ngawe anga. Mea katope happen for reasons. Everything has to be logically coordinated and cohesive. Ko ia me puna ea. O ko hu mea ke hawhanga o nau lahi puna ea benau. O kai ke whakamakatunga ha mea ia.
Ai ko me pe ko te nau folofola ke pehe nau hikini ma ke pehe o a pe nia o a pe ke fanga whakaukau ko ni solo pe tala mai he sivi whaka engineer o kui kai ke si wefi asika o ku hikini mai pe ai whare area ke si wefi asika ke tala mai he kau teknika re o ku kai ke compliance ai whakare kau taha o hiki mai be whare ia o seifi pe wakaya ke puna. Ai a ki au o ko kau pe mua ke ho haa pe wanga whiwhi mindset kau whatano ai mindset o i lau e whiwhiri kona ke mai very very ko e tari ko i ai hei ke tau wawanga ka antope he kai ke whakamakatunga lelei. Koe tu koe dai ni mi e piben kamata ha honi ho tau tea. Ai a koe a hope fitu o ma obe ana e mahalo ki he konga to wika ha o e foki lewa ki whare area ke whatongia. Koe ha ngahi ngā ue ku hoko atu ki ai o ngā ue i he taimi koe ni o ku tau tea i ai koe me whare area. But even ku soifa ke he ongo ko mai me whare area he na website o ku kake asia ai pe mai na e tūri pe tau tea. Tamai pena ki whamawahe i koe. Whamawahe i koe me whare area. Ka koe ha ho palani ki whai taimi koe ni ku tuku ai koe ki toa me whare area. Ki mua ke toki whoki ki whare area. Koe, miri mai pe kau pou family e uki aro weiki ke warangi o tang ikai. Tu pe ke mau whangatua me maka mea koe ni he koe ke ulau e au wen koe tau tea. O ulau e au wen ni koe hono whakapare i au. He ku nau koe e ura pe nau lawe ko polokalama nau lelea neu. Koe pongponga e nea fi. Mimi ko kapau te uahe laine e ua hengi o lau report. Tau ture mohe ahe laine fitu. Ko ki ia whake ko he walu ke te teu. Ko e ofo whainga tā whauri. Pena pehe e ki ofo ka nea fi. E ko ngoi. E ko ngoi ko koi ke uwhewhe. Ke ufuhu mo ku fi mohe a. Kaulawa tu o alu ki whare ahe. So ke ku aha ke pongpongini. Ukai ke hoha ke tu o teu ke wale wale. Ka ko mui pe ngā ue whai whare area. O ko lau pe ku ripoti. O ko teu pe. He ko ngā he ku koe ongo. Mea mahu inga ngā au he si o koe osi ku ngā ue o koe ni. O kehe me patseti. Koe kehe me patseti koe ngahi ripoti atika. Ngahi mono ke rao. Pai o lahi ap tope me ke whai kai ngā au. Pai be ngahi mono ke whai kai konstituto ne. Ke tau alu tau pepa moe. E ko ume be o mai ngahi kau whamawanga me ngahi hopo. Aku tuai e ngā ue pure anga. Kono moni whoka na ia solo ko kisi o ko pure anga ke nau hanga. Ke nau. Ngā ue ake ai resources o nau mau. E crown law me mea ke teu e lao ke lelei. Kai ngā taim nau mau e paloti. Ke ose nau ngahi ai e mea wau nau lavau. Ko mau tolu ko ni kau whafofonga. Whakao whatu. Whakao whatu he kai ke a supporting mechanism. Ke teu e lao mo e research ki e lao. Panau, o hanga koe kunofo whakatumutumu nau whakakau pe whoki. Hei gai tari fo i lao. O whea koe tari fo i lao hia se igo te hao alo download mai lao Nusila lao Australia lao Britania. E nau rifea ki he hia sei. Si, o pehe loto peau hoku loto. Uhinga, nei kai ke ula ki whai e mea koe ni he pure anga. Ke na o download mai ula, he ku very clear koe ke whema. O kai ke outright e discretionia ai whamau i he hia sei. O mai he i lao ia koe a mo ngahi mechanism
ke filter ai hia sei kai to pas ke hia sei ko ke foi pe mai pe ngofua ke fa mau ke ne fa hu mai ha hia sei ai pa no fo mafasia ulo to po hana e uhinga ko ke faia e nau homo e ka pa to ko mai la kana kai fo ke ko me be na ku hanga ko o research ke ai ko context ko ne fo ma tu nga mai ai foi lao pese ngahi hopo pa me be na ukumi ki ai ko me ko ke ngahi lao ke he ne apply ke ngahi fonua ke he ange na ka ke toi whakaukau ki ai he whakaukau pe o se unga pe nia te ula pēu o malanga e uhinga le rei ke ua tari fwoi la. Ka koe o se mau whakapasi na ka ke whie mahari a ui ai. Toi hawa download ti fo ngahi lao o ni so. Si o ko wha mu mai e kai ke whamoni ingoa ne awhio. Ka ki au ka pau e aha whainga taimi u mafuri e pure anga. Pe mau he pure anga ai whakaukau e pure le rei ke upou ka nau tolu. Te whai ki wharere ia ke rao. He ko nofo pēo o mafasia ke tauhanga o taki e whakamau ke whakatauere la. Ke ne whai tūtūni aki e ne honoloto. O kaukai ke ha mea pau o fuatu umahe rao ke taki ake criteria. Koia. Piveni ko ilo pe mahalo ko o se tataimi. O ko ai be ngahi isiu ia na e tokotahana ne tohi mai o mai ne whehu i ke he isiu koni o kautaha wakapuna pe mo ownership. Ka ko behe te ke tuku mo eika ta toku whenga e hafo i polokala mai taha. Mawahe ke ta catch up ai u whehu i ko ia. Me ke atu ai u whehu i ke tāri mai ngahi whehu i ko ia lo tonga o malo lo koni tua. Ki mua ke foke whare area ke toki foke polo kalama no molo he wike. Ka te uti o pako haha toi whi aho ke ta toi lea rea whi polo kalama ta. Ko ngā ka hanga tāna ki mai uwhehu i. Ka wai mai uwhehu koe ni ko mai he kakai. Ke umeme o ate uwhehu i koe a ke hanga o maha whangi whamatala ki ai ki whawhima ke nau whanongo ki ai. Neonga o ku ai pe ki whehu i heni o ku patonu he isiu koe ni hono whamalolo i koe. O ku eke mai taha koe ni ai isi ai whehu i koe ni. Koe hae tukunga koe ai koho o wāhenga. Lotonga no tau tea i koe o ku ke toi ngofua ke ngā aue mo nau tolu pe o ku whamamahei a pito pe koe ia ke ona ke te whaha whainga ngā aue ki he wāhenga mai wharea rea mai. Mau koe wahe pe. Koe te tunga wāhenga pe. He koe ke remove ai ki taia mo te whatongia. Rea. Whakafonga whakarea ai wāhenga. Mana tui koe whanki hange peni ha piti. Ki tohi moua alo ki tātaki mate lau. Ka koe ke hui ngau tō koe ea e koe ke te se hoko koe tamsi ako. Ka koe whanki lau no hain tau hinga ke taofi. Hange ha. Ai koe ka kehe sung nau lahe hange nau mo ua. Ki he wari nes ni ma ke apa fusi mo ke mo si I feel sick I help kai nga I roto hange te toka ko ia pe te soatu o follow ka meri ia ga hewe lango nga fu ma ula to ton ke ko te wa ga sai ke tanto kitala no whakalere he mea lulutai. He koe ngahi whihu ia o te geipe ke lawa ia tali. Pe koe paanga koa a hai. Na e whakatau a pe wakapuna fo o he patseti whē. Line item whē. Ai ko moi lao ma mea whakamamai. Ke hau koe mea ne te ton ke nau mei lua ai. Ke nau mei lua he sio o ku lawa pe he kapinetia to o sirini o whakatau wakapuna. Tai o mai ki wharea rea, whakatatau ke kuta iwa ko ni suta. Kai o wharea wea nau mei lua he pea koe pāanga peho o kui, koe koloa peho o kui uke whaiteri he. Koe koloa tuku hau e whanua o wahano lao. Koe wharea e nei whaia. Kai o hanga ilo koe hari mea uhalai. Tō kehe ka pau nau offended nei whahe nau kuia whainga mea. Ia koe ke tau ilo, kai ke ilo. Kai penega ke tau mua au kiai. Ka koe uhinga pea kuia. E koe whakalau noa aku ke kui he nau whaiteria pehe me ki koi ni.
Koia. Ngahanga koin goku naku atu. Te whinga I hata toki whai polokalama taha te toki whetu take at beka toki notice ke kau ke kakai. Ko inga ke ta te sio ke whanki issue koe ni o ku lahi no whehu I. Ko inga ke tau ke chapu na tolu he u mea koe ni pata toki tuko lewa ke he time lere koe whare area mo whoki ai ke tau toki mui mui ai mga issue ko hoko mai. Me ta polokalama ku o si nai tokolahi kau support patoa na nau tohi mai ko inga na kake mahino ka nau tolu pe na kake nau tari lerei ai whakau kau ko na ke o mai even a dictatorship e lelei ange ke tupu hake o whanau I he pure ko ia ka te utoki o atu mo issue ko ia ke toki whamaala ala ki ana ke I he polokalama ko ni ka hoko mai I he mahalbena ko e whalai te pau e whainga maari e ke tato e lere ha whai polokala mai ka honga tāna ki e uwhehu I kotoa ngari aunga koe ke tau whanonga mo ia pato ki o atu rewa ia ke whaha o whaka o talanoa ki ai. Ka pau te hame au ke loto Piveni ke whakaosi ki a ta polokalama hei rea pato ki hoko atu I he whalaide. Kai, mahalo ko ia be solo ko wakai be ai whalaite. Kana e ki polokalama he kere a voisia neu. Na ko expressa mea ko na ko pau te toki tepe ki ai o toi vi post mai pe o pesi. He awe solo my ultimate purpose. O rea aki time and time again. Ke takakia ke kakai e mama. Ke whai tūtuni mo nau ata mai o whai e tala whatongia ai otua. Ko mea ko mahu inga ia pe au ke tala noa I siu, tala noa, even ka pau ko mawhai e tui, o mai o tala noa I he funga te pire. Even ka pau ko mawhai pare mia, tala noa I funga te pire. He koe maalunga nge mama, e sisi ange tau isia. Pe ene pehe, te tau whalala lewa ke kaha. Te tau whahe ke heka kia I tau whanau me tau whamuapuni. Haa te tau malolo I tau me mama koe ni. Ka koe ai koe ke tau huiri fia nanai. Mo ni lau e whata mai ke te kovi me wawa tau. Oe malo solo. Malo bito Piveni whamalo atu e lama polokalama e ahoni ata toki hoko atu I he whalaite. Ova Piveni. Ova solo. Yeah. Whamalo atu e kainga I he lava ko ia e polokalama FATUFONUA for o ki weekend. Pea ko e te lere pe e tau polokalama taha I he pungpung whalaite. Ai o ku kore atu ki he tau kau sponsor ko e tau ki whi polokalama mawahe ni he whalaite. O te mo loto mamahi ko inga ko e o ku lahi ngā isiu ke whae tala noa ki ai ko ngā ke tau toki lere rewa hene nofo e whafufonga I tua o malolo ai peke ua malolo ko ngā ke whakakau atu mo ia he tau polokalama koe ni I he pongpong whalaite pa tau toki whoki rewa wike ka hau o lere pe he taimianga mahe ni ai a koe whamalo ia kua hoko atu katiki mo tol ko ngā kulahi u whehu ia ko mo mai au totonu ke whehui ke whafofonga ka ku lere whoki ne tala noa pe ku taimi hala no whahua te ngai whehui ko ia ko uhingai no te ai ki polokalama he whalaite ke lawa ke tānaki mo ngai whehui o awe I he taimi ko ia whamalo ki he tau kau sponsor ko ni me Amerika ko ilo ko e tau ake ni fia ko ke moloto ke whakahaha mo hingoa ka ku mo whahoko pe mo whatongia ke lere pe polokalama o e tuku ka ku whamalo lahi ko poko sponsor ku mo whai tato te fito pe ki he polokalama FATUFONUA for all pe mo toinga ko ka sponsor Vipon Media o ku whamalo lahi atika ting mo dolu starik to bo pe mo e South Pacific Loans o ku tahana tau ai hong aiba me whamalo atu I he ke sponsor ko e tau ngai polokalama ko toa pe o ku o atu pe mi he Vipon Media lawa ke whaka o atu ai ngai polokalama ko ia o ku o atu ko ia I he ahoni pe ko ia I whai whamalo atu
I hene pehe, ka koe whia mao hao no I Okalani New Zealand, koe South Pacific Loans no walungeau, walu, I wawalu, walu. No walungeau, walu, I walu. I he South Pacific Loans, te nau lau, o te koe. Koe Page Facing Store I loto nuk alofa, koe wharekoloa wala ia, o ku maua ia whainga wala pe, ki he longa I whanau lahi au pito. Koe tupu, kakai tangata, kakai whiwhine, mau kotoa atu ngahi wala, pe me Page Facing Store I loto nuk alofa hanga ke tau moe pe au. Te lawa pe o me atu ki ai, o mamatai pe te ke telefoni, hena whiga telefoni, hua fitu, tolu ni mao no, te nau lawa to koni atu kia te koe. Iha whaahinga wala be o se watu e na uta whaoge ai, o se watu mga hikoloa ke I ke tori mo whili I he wala, o na ke toe hanga kehe, pe me he Page Facing Store, I loto nuk alofa, te nau to koni atu kia te koe, koe ngai slipa na ke ngai korisi, wanga pe wanoa ka nau me au whaia I he loto ngani. Alaki peki ai, o whili ai, tori mo whili ai, nau whainga wa fitu, tolu ni mao no, I he Page Facing Store. Koe tau a live stream, pe moe tau whaita, o kulawa ke mau whakahoko e. Kau ke whia mau live stream, ke tu taki mai. No wataha, ua no anima, no ano no fitu. Kuki pe koe maari, whai aha, birthday, pe koe graduation, pe koe hape, pe mau lawa whai whatongia maau. Kau ke whia mau whaita lai ata, kau I koe photography, kau ke whia mau ke whaita I lai ata koe, te maulawa o whahoko pe me service mawahi ko ia maau, to ki whetu taki mai pe, ki hono totongi, ki ngā ki tau toki tala noa ki ai, whātu I abitu mo maa, ke lawa ki puka mai, ke lawa ki mau sio ki ai, ke lawa whahoko, ai whatongia ka maau, I he, pe me he tau kautaha ko ia, noa wataha, ua noa nima, noa ano noa fitu, aia o ku maulawa whalele tau live stream, pe moe whaita anta, o ku mau whahoko pe mo ia, pe me he Destiny Production. Ko e taimita tau ka pau ke whia mao hao live stream I Australia, te ke lawa whetu taki Brisbane ka tesi I noa wha, ua noa hiva, whitu wha ni ma whata, e lawa tokoni atu kia te koe, iha whahinga whia mao, hulu hao whahinga kātuanga, e lawa o tokoni atu kia te koe. Ko kautaha uta, ave uta koea me o Kalani Nusila, fleti, lavu koe siu I Moana Freight Services, o kukei whahok whatongia pe fleti, ave hou dame Nusilani ki tonga, mo wawao, mo whi ia whi, pe atoi whakaheka mai hou dame ai ki tonga, ki Nusilani. O kulotonga I tonga tapu, a fleti, wahoko no uta mai mea kai IC, fua mea kai IC o uta mai, ke alake peki ai, ke ne hanga o ato ea seniti, ka ne o mai ea o mea kai IC, o toki whakatau atu I Nusilani, ke whaingo fua katau community. Kau taha pau, mabe pe amolelei, ke ngawe aki, ko siu I Moana Freight Services, noa uataha, noa ono, hiva tolu ono. Ia fleti, noa uataha, noa ono, hiva tolu ono, te ke lama o whetu taki ai, kia fleti ke tokoni atu, kia te koe. Koe ngata beia, e tau ngahi tuaki, mo e plokalama ke aoni, o whake mo mao aolelei, hoko ai taha, ko he hafhoa mi heni, ko hauko atu ai tau plokalama ko ia, pa whango saione, pe mo whaifekau saleswaka, pe me sene Australia, pe ka whainga maari ai tolu, hoko ai tolu e fiafi, e whakahoko atu ai tala noa ako mo politikare, pa mo palofesa ino ke huakau, alo apita.